nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mboneye kubaha ikaze mwe mwese muduteze yombi aho muri bice bigiye bitandukanye uyu munsi wa none maginga kabisa tariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugiye kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana nyuma y'ibyo twagiye tubatangariza aho bidasanzwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Joao Lourenco yoherejwe intumwa ye mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi Kinshasa, aho uyu yaje guhura na Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi b'iki gihugu mu rwego rwo kuganira ku bibazo bimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushaka inzira yo gukemura ibi bibazo. Abagize amatsinda ya Wazalendo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye by'umutwe twaje nka 23 ngiye kandi ibi bitero bigamije kongera kwisubiza uduce tugiye dutandukanye twagiye dufatwa n'abarwanyi b'umutwe twaje n'waro wa 23. Ibyo akaba mu by'ukuri ari muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo ibice bimwe na bimwe bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu point zero ndetse n'andi yagiye atandukanye muri teritwari ya Fizi ndetse muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira n'andi mu bice bigiye bitandukanye. Makobora igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'amahanga zaje kugifasha bakomeje gukora imyiteguro yo guhagarika ibitero by'umutwe wa 23 ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye nyuma yo kumenya ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bari kwifuza kongera kwisubiza ibi bice. Umutwe wa AFCM 23 urasabwa gushyira hasi intwaro mu mujyi wa Uvira ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ibi kandi bikaba bigomba gukorwa mu buryo bwihuse. Imirwano yageze Remera, ahangaha naho turaza kunyarukira turebe uko byifashe. Icyo usabwa gusa no gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone, ubundi tugakomeza kugenda tubana, naho ibindi byose ukaba ujye kuba wabimenyera ahangaha. Nucikwe kandi nanone igitekerezo cyawe, inyunganizi yawe ntabwo ugomba kuniganwa n'ijambo, dore ko urubuga rufunguye hano, aho ugomba kujya muri comment ukatwandikira igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi kuri aya makuru ibikomeje kugenda bivugwa, ibikomeje kugenda biba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ibindi byose mu by'ukuri nabyo tugakomeza kugenda tubifatikanya. Niwibagirwe no kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo umenye aho ibintu bihagaze mw'abantu mwe. Ayo rero akaba ari amakuru yose tugiye kuba twagarukaho, si ibyo gusa kuko dufitiye n'andi makuru agiye atandukanye yiba bikomeje kugenda bivugwa biba hirya no hino hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ndetse tukagugezaho byose uko biba byifashe rwose mu buryo bwiza kandi busobanutse. Nyemera rero aya makuru tuyare ku bijyanye n'imirwano, twimatatura tudondosha tureba uko bihagaze kabisa mu bice bigiye bitandukanye kugeza kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere. Aha ni muri Kivu zombi tugiye kugarukaho. Intambara ikomeye ikomeje kugaragara mu duce tumwe na tumwe, aho bita tuwe muri Itombwe, muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, hagati y'abarimo twirwaneho bafatanyije na 23 batanye mu mitwe ku buryo budasubirwaho na FARDC ishyigikiwe na Wazalendo. Amakuru aravuga ko kuva ku isaha 8 z'igitondo, nuva saa 8 za kare cyane rwose kuri wa 16 Mutarama 2026, imbunda zikomeye kandi nizoroheje mu misozi miremire yo mu Fizi na Uvira, ahangaha za tuwe ndetse ahangaha nyine muri Mwenga, ngo ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima byumvikanaga, Fizi na Uvira byumvikanaga. Iyi akaba ari 23 ndetse na Wazalendo na FARDC nk'abantu mwe bari mu batana mu mitwe. Ku munsi w'ejo nabwo biravugwa ko aho bita point zero mu gace ka Buluta humvikanye ikintu bita imirwano ikomeye cyane. Aha ni hagati ya Mukera ndetse na Minembwe, yewe ni muri Fizi. Ubwo ngira ngo murimo murabyumva, ahangaha ngo habaye ikintu bita imiripuko, hakubereye ikintu bita urugamba. Intwaro ziremereye izoroheje zari zikomeje mu by'ukuri kugenda ziba akabarore, ariko amakuru akaba ari kuvuga ko mu by'ukuri inyeshyamba zafashe agace ka Buruta
nyuma yo kuhagaba ibitero, dore ko iki gice cyari gisanzwe kirimo abitwa Wazalendo. Kugeza kuri ubu ngubu rero tuwe muri sekiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga, ikintu bita Miripoko na za Nyamugigima iharamutse mw'abantu mwe sinzi ukuntu nabikubwira, kuko guhera ku isa 8 n'umurimo n'uwa kare, niko bavuga, umurimo n'uwa kare rwose, ngo ikintu bita umuriro byari fire gusa rwose, nk'uko amakuru ari kutugeraho. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zakoze icyo bita deployment military, aho amakamyo yabo mu by'ukuri akomeje kurunda abasore mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi hari inkuru itari nziza kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 kuri uyu munsi tariki 16. Ni inkuru mbona y'agahinda, ni inkuru y'agahinda cyangwa se ishenguye abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23. ngo ibiri kuba buriya ku rugamba ntago byoroshye mw'abantu mwe. Ngo imodoka byaje kumenyekana ko ari imodoka yaje gutwara imirambo 178, harimo n'inkomere 309. Abangaba rero bakaba bari barimo bakurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru ari kubivuga. Ibi ngibi ngo bikaba byabaye aho bita Uvira Karundu. Ngira ngo murabizi ko ku itariki 14 murabizi aha Karundu, murabizi ahangaha Karundu ikintu bita drone zaraneye, ikintu bita drone zahaneye imvura y'ibisasu. Ngo abagera ku 178 ikamyo y'inyeshyamba yatwaye imirambo yabo, ariko kandi ngo hakaba hagaragara abagera kuri 309 bose bakomeretse. Ngira ngo murumva ko izi nyeshyamba ntago byoroshye naka na gatoya, ntago byoroshye rwose. Dukomeje n'ibirimo bivugwa hano muri aka karere gakomeje kuberamo intambara mw'abantu mwe. ngira ngo murabibona rwose ko bitoroheye iri tsinda ry'umutwe wa 23 kuri ngo muri aka karere ka Uvira, ndakita akarere. Mu by'ukuri ntago byoroshye. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri gikomeje gutanga ikintu bita isomo rikomeye cyane. Dukomeje n'amakuru agenda tugeraho hagati aho ngaho. Ikindi kintu nakubwira kuri ubu ngubu, abagize itsinda ry'umutwe wa 23 nyuma yo kubona ko umujyi wa Uvira bagiye kuwamurwa, ndetse bamwe mu barwanyi bawo bakomeje kwasiga ubuzima bidasubirwaho, kugeza kuri ubu ngubu ibyo noneho bamaze kudukorera ntago bisanzwe. M23 imaze gutera umubare, ibona ko itaza kugumana habe na gato uyu mujyi wa Uvira kabisa. Rero mw'abantu mwe, kugeza kuri ubu ngubu ikije kubaho umva uko bimeze. Ihuriro AFC ribarizwamo umutwe wa 23, ubwo nyine ni M23 muri rusange, bamaze gutangaza ku mugaragaro ko ngo bashyize umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, nk'uko bigaragara mu cyo twakwita ibaruwa yo ku itariki 15 Mutarama 2026, ni ukuvuga ku munsi w'ejo, yandikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Iyo baruwa yashyizweho umukono na Colonel Nanga Yebulo, umuhuzabikorwa wa AFC 23. ngira ngo uyu muramuzi. Hagati ikibazo cyo kwibaza ni gute mu by'ukuri izi nyeshyamba zifata ubutaka bw'abanyekongo zikajya kubushyira mu maboko y'abanyamahanga. Icyo ni ikibazo aricyo twavuga ko hano bakoramo ikosa rikomeye cyane. Nanone iyi baruwa ikurikiye icyemezo cyo kwikura mu mujyi wa Uvira
cyari cyatangajwe bwa mbere ku itariki 15 Ukuboza 2025 kikongera gushimangirwa vuba aha. AFC 23 iravuga ko iki cyemezo gishingiye ku kubahiriza agahenge kariho ndetse no ku bushake bwo gushakira igisubizo cy'amahoro ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC 23 yatangaje ko ikuyemo burundu ishami ryayo rishinzwe gukurikirana ndetse no kugenzura umutekano. Bivuga ngo hano ngo bari bafitemo icyo bita local police cyangwa se bari barashyizemo polisi, batangaje ko ngo iryo shami ryayo rishinzwe kurinda umutekano rya polisi bari barashyize muri Uvira rivuyemo, bityo ikavuga ko itazongera kwirengera inshingano zo kurinda umutekano w'umujyi wa Uvira, ngo igishobora kuba cyabamo cyose ntabwo bashinzwe kukibaza. Iri huriro rirasaba umuryango mpuzamahanga cyane cyane MONUSCO kohereza vuba na bwangu bidatinze ingabo zidafite aho zibogamiye ngo zije kurinda uyu mujyi zigamije kurinda abasivile nta vangura, kubungabunga amahoro ndetse no guharanira umutekano w'abaturage. Muri iyi baruwa kandi FCM23 iraburira ku kibazo cy'umutekano gishobora guterwa n'imitwe ngo n'ingabo zitari mu masezerano y'amahoro, harimo ngo ingabo z'u Burundi, harimo imitwe y'abazarindo n'abacancuro bafasha FARDC, bakavugamo ngo FDLR, bakavuga ko abo bose ngo bari muri ako gace bashobora gushyira Uvira mu kavuyo bigahungabanya inzira y'amahoro yo mu karere iri kuyoborwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ubwo muri make izi nyeshyamba zo ziravuga ko zivuye hehe? Zivuye muri uyu mujyi. Ariko kandi ngewe nkahita nkwibutsa amakuru maze kukugezaho mu kanya avuga ko rwose abagera mu 170 bo muri M23 batwawe rwose ari mayiti, naho kandi bikavugwa neza ko hejuru y'icyo kintu 309 ari ba casualty. Ubwo rero uhita umenya impamvu, kandi ibyo byose bikaba biri guturuka aho bita Uvira Karundu. Ubwo uhita umenya impamvu n'igisobanuro cy'iyi nyandiko, kuki batari babivuze mbere y'uko tubona biriya, mbere y'uko tubona mu by'ukuri bino bitero bimaze iminsi nk'ingahe, nk'itatu nk'ibiri gutyo bibaye. Ubwo rero uhita usobanukirwa neza ukamenya rwose uko biba bimeze mw'abantu mwe, ukamenya n'iki kiba kiri kujya mbere. Ntabwo biba bigoye buriya, ngira ngo muhita mwumva neza cyane uko ibintu byifasha kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasore bo mu by'ukuri ba FARDC bamaze mu by'ukuri kukakamba, bameze nabi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nakubwiye ngo ngiye kukubwira rwose uko ibintu bimeze hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, tware ku kijyanye n'urugamba mu nguni zose zishoboka, ndagerayo nkubwire mu by'ukuri uko bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. Andi makuru ari kutugeraho none aha ngaha biravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zimaze gutangaza ko zatsinze kandi zamaze gushyira hasi abarwanyi 180 bo mu ihuriro AFC 23 nyuma y'iminsi 2 y'imirwano ikaze yari mu majyepfo y'intara Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano ikaba yarabereye ahitwa Katongo muri Uvira ndetse no muri Tuwe muri Fizi, hamwe n'abahegereye hamwe n'uduce tuhegereye, nkuko byanasobanuwe na Suryetona Ligan Buyi Kalonji, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Skora ya 2 muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo iyo ntsinzi yagezweho binyuze mu bitero by'ingabo zo ku butaka ndetse n'ibisasu byatewe n'ingabo za leta. Ubwo murimo murabyumva za Morutsiye zari zimeze nabi hariya pe. Usibye ngo aba barwanyi bishwe, abarwanyi 22 bo muri iryo huriro bishyikirije FARDC imakobora bemera kumanika bombo, mu gihe abandi 8 bafatiweho bita Kigongo. FARDC ivuga ko kandi yafashe intwaro nyinshi z'igisirikare zirimo intwaro 6 zirimo RPG 7 ebyiri, igisasu kimwe cya milimetero 107, mota ebyiri za milimetero 82 ndetse na milimetero 120,
hamwe na mitrayeze ya milimetero 120 ya milimetero 12.7. Izo zose ni intwaro zafashwe z'abarwanyi ba M23 ku kibuga cy'imirwano. Ingabo za leta zemeza ko tuwe ahazwi nka Point Zero no mu misozi yakikije mu gace ka Fizi bikiri mu maboko ya FARDC, nubwo ihura FC 23 twirwana n'ingabo za leta bakomeje kugaba ibitero. FARDC yongeye gushimangira ko hari ingabo z'u Rwanda ngo ziri mu mujyi wa Uvira, ivuga ko ngo ari igisebo kumva hatangazwa ko zabonyeho gusohoka binyuze mu byo bita ingabo za murandasi z'u Rwanda. Ingabo za Kongo zivuga ko abarwanyi bakomeje gusahura imitungo y'abasivile muri uwo mujyi. U Rwanda ruhakana ibi bivugwa hano, ruvuga ko nta ngabo rufite ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, nubwo bikunze kugaragara nanone ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga. Ubuyobozi bw'ingabo buramagana byimazeyo ibikorwa byo gusahura ndetse no kwiba, bagasaba umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bashaka igisubizo ku ntambara y'Uburasirazuba bw'igihugu kubyitaho byihuse. FARDC itangaza ko habayeho n'ibikorwa byo gufata ku ngufu byavuzwe mu ijoro rishyira ku itariki 15 Mutarama mu duce twa Nyamyanda ndetse n'aho bita Kimanga two muri komine ya Karundu ndetse n'aho bita Murongwe mu mujyi wa Uvira. Bakamagana rero ibyo bikorwa. Mu gusoza, FARDC irasaba abaturage gukomeza kuba maso, ariko ikabashishikariza kudatinya, ikavuga ko umwanzi ari mu bikomeye kandi kuboza umujyi wa Uvira burundu biri hafi kugerwaho. M23 nkubwiye uko bigenze, iyo yahise yidekarara mw'abantu mwe, iravuga ngo irashaka ko uyu mujyi uvamo ikawusigira umuryango mpuzamahanga, ndetse aho bita Colonel Nanga yandikiye rwose Antonio Guterres asa nk'umugaragariza cyangwa se nk'umwereka yuko mu by'ukuri ngo ashaka ko asa nk'umugaragariza cyangwa se nk'umwereka ko ashaka ko ngo uyu mujyi bawushyira mu maboko yabo. Icyo nakubwira cyo, barwanya mu 23 baracyari hehe, baracyagaragara mu mujyi wa Uvira. Ariko ikintu nshaka kuba nasobanura hagati aho ngaho, nkurikije uko ndi kubibona, bawurimo amasaha makeya rwose, bawurimo amasaha makeya bo ubwabo. Mu bigaragara baraza kugira iki, aza kwikura mu vuba bidatinze mw'abantu mwe. Aho ngaho abari mu mujyi wa Uvira ngira ngo bamwumva akantu ku kandi uko babyifashe. Nababwiye nti hano Uvira rwose mu by'ukuri ibintu biri kwabera ntabwo byoroshye. Guhera mu minsi ibiri ishize M23 nibyandi bavuga bati yahuye n'uruva gusenya, ihuye n'icyo bita isanganya. FARDC yigabyeho ibitero, imaze kwigabaho ibitero iyi mu mwanya wo gutekereza, handi umuntu agukubita hanyuma akakwima n'akanya ko gutoragura amabuye. Nicyo kintu muri iyi minsi igera kuri 2-3 nibyo bitero bikozwe hariya, kugeza ubwo M23 ivuga uti twebwe tugiye kuhava. None baravuga bati ntabwo turi buvuge ko tuhavuye, ati tuvuge ngo tugize iki, kuko M23 hanze kuhava ku neza. Bavuga bati nuko dutsinzwe, baravuga ati ahubwo twebwe tugiye guhita tuvuga ko tugiye kwaha umuryango w'abibumbye. Ni ryari M23 yigeze ifata ibice zikabiha umuryango w'abibumbye ikorera Loni. Ibyo nabyo mugomba kubyumva kandi mukabisobanukirwa. Reka dukomeze n'amakuru. Kugeza kuri ubu ngubu rero mu makuru akomeje kugenda atugeraho cyangwa se bikomeje kugenda bitugeraho kugeza kuri ubu ngubu, nk'uko amakuru akomeje kugenda agaragara hirya no hino, biragaragaza ishusho y'uko mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bihinduka mu duce tumwe na tumwe. N'ubundi kandi ugu guhinduka birahinduka mu gihe nyine imirwano irimo iragenda ikomeza kabisa, ifata indi ntera. Nkubwije ukuri, hano kuri front line rwose ntago byoroshye n'aka na gato, ntago byoroshye n'aka na gatoya. Nk'uko byakomeje kugenda bitugeraho, abenshi baravuga bati igihe cyageze
ati iki nicyo gihe rwose ngo M23 yemere, iki nicyo gihe ngo M23 yemere ishyire mu by'ukuri intwaro hasi hano muri ibi bice. Abandi bakavuga bati aho ngaho naho mu by'ukuri kwaba ari nko kwihutira mu by'ukuri guhita dutangaza ibyo atari ko, ahubwo mu bigaragara kabisa intsinzi yo mu by'ukuri kuri kote ya FARDC bari nayo. Ati intsinzi kuri kote ya FARDC bari nayo. Kugeza uyu munsi nubwo hari gusabwa guhagarika imirwano, impande zombi zikomeje guhangana mu bice bigiye bitandukanye. Kuri biravuga ko umudugudu wa Remera muri Bafurero mu misozi miremire yo muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, kuri uyu munsi imirwano nanone yaje kumvikana, aho mu gitondo imirwano ikomeye cyane yazindutse ihuza Wazalendo ndetse n'izi nyeshyamba mu duce mu kibaya cyo hagati ya Uvira. Akaba ariho urugamba rwakomeje kugenda rwumvikana. Amakuru aturukayo aragaragaza ko mu by'ukuri uduce twakomeje kugenda twumvikana imirwano cyane cyane bita Kaziba, Rangara, Rubanga, kugira ngo mu by'ukuri bagere Remera, ngo ari naho izi nyeshyamba zakomeje kugenda zumvikana zirwana na Wazalendo. Umwe mu bagize sosiyete sivile muri aka gace aravuga ko inyeshyamba zavuye Rangara mbere yo kwitandukanyamo amatsinda abiri, imwe yerekeza aho bita Kidote, abandi berekeza aho bita na Kandongo. Ngira ngo murumva uko ikintu bita urugamba ruri kugenda rugenda. Urugamba ikintu ugomba kuba wamenya, uru rugamba ruri kuba noneho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni urugamba rupanze, ni urugamba rurimo ubwenge bwinshi cyane, ni imirwano irimo kubanana, na rwose, aho uri kubona ko mu by'ukuri ibiri kuba bidasanzwe habe na gato. Mu byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho, bamwe baravuga bati mu by'ukuri M23 yatsinzwe byarangiye, kuko nk'umubare w'abarwanyi M23 yatakaje cyangwa se yaje kubura ahangaha muri iki gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo, ni imibare igaragaza ishusho y'uko mu by'ukuri batagifite imbaraga hano. Kilometero 30 werekeza Bwegera, ubwo ni mu bice bya Ruvungi ndetse n'ahandi muri ku muhanda Route Nationale 5 werekeza mu midugudu ya Kiringe na Mutiri, Rubanga ndetse no bita Bweshwa, za Kidote, aho hose mu by'ukuri uduce bitari koroha. Bigaragara ko mu by'ukuri aya matsinda ya 23 mu by'ukuri arimo asa nkaho ashaka izindi ngufu cyangwa se akeneye izindi ngufu zo kubafasha ku mirongo y'imbere ku rugamba, naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo kabisa turaza kuba tuvuga ibindi. Reka aya makuru menya subikira ngaha, turaza gusura amasaha imbere tutana n'ibira bigezweho ndetse n'andi makuru yose y'ingenzi uraba ukeneye kumva. Murakoze cyane.